Ka Sarkar Jala Lyngba ka National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL kelapan krep bantiat jaka nakabenta ka surok 4-lane greenfield alignment high speed corridor kabanyat Lyngba ki shnong ki bahap hapo West Jaintia Hills district. Kini ki shnong ki kentop ya ki saw shnong larnai that musem sokpo bat nongkro larnai that musem sokpo kedok kule wa yajer mukla langshor, mukla sok shri, mukla nongrim, muka swan, nongba, pasi bathat mutlong. Habapun bena ya kani hakan Trik Nailar, Deputy Commissioner ka West Jaintia Hills, upentip siya ki patba bagi no kunik jingtay ki bathamay, niki kampen roy haki jaka balay itho banshna ya kani ka surok 4-lane greenfield alignment high speed corridor, kide ban yo jingbit shwa na ka office Deputy Commissioner. Ula ong ru baki no kinu jingte baklem yo jingbin like de ki basipor ni ki basirta ki bala penyeng ha ki jaka bala terwa penyat ya kan ka surok hadian bala penmi ya kan ka jingpen bena anam khen shu kum ki bandang yo ya kan no kunu jingsio bai lut ksan ha ka por bathiet ya ka jaka ni ha ka por ba pentre kam ya ka project kane ka kanthop lang ya ki jingte ki riushment kumju ki jingte na ka benta ki kam khai pateng. Deputy Commissioner Ula Ong Ru baka ni ka hukum kan trekam no mardor na do ba penmi yaka.